B'investiment ta' €250,000 se jkun qed isir qarbir tar-ramel madwar il-bajjiet madwar pajjiżna. Permezz ta' dan il-makkinarju se jkun qed jinġabar il-ħmieġ li jitla mill-baħar bħal alka u ħut mejjed u anke ħmieġ fir-ramel fosthom filters ta' sigaretti. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Bajja tal-Għadira mill-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo u segretarju parlamentari responsabbli mit-tindif pubbliku Deo De Battista. Il-Ministru Clayton Bartolo għal kif dan l-investiment huwa importanti sabiex ikompli jittjieb il-prodott turistiku Malti hekk kif il-bajjiet Maltin huma l-aktar infittxija mit-turisti. Lan tagħna sabiex li rkupru jkun wieħed sostenibbli. U dak li qed nagħmlu llum hawnhekk. Qed ninvestu fis-sostenibilità ta' pajjiżna inkluż is-sostenibilità ambjentali tal-bajjiet ramliet tagħna biex bekk aħna inkomplu insaħħu l-prodott turistiku ta' pajjiżna u dawk it-turisti li jiġu Malta tant kemm ikunu ħadu gost li jerġgħu jirritornaw lura. Is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista qal kif permezz ta' dan il-proġett iffinanzjat mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu se jkun qed jinkludi 9 makkinarji. Ġie spjegat ukoll kif dan it-tindif fil-bajjiet se jsir mhux biss fis-sajf imma anke fix-xitwa.